Verjetno se nas večina niti ne zaveda, v kako prelomnem času živimo. Marsikaj, kar je bilo dobro še leta nazaj, je zdaj nesprejemljivo ali celo škodljivo. Posledično se spreminja način življenja, spreminjajo se naše življenjske navade, tudi tiste, za katere smo sicer mislili, da se nikoli ne bodo, in spreminja se avtomobilska industrija. Še nedolgo nazaj so pri Toyoti in Lexusu zatrjevali, da je njihova prihodnost zgolj hibridna, zdaj pa je poleg priključnih hibridov tudi popolnoma električna. Japonci sicer pravijo, da ne zgolj zato, ker je to trenutni trend, ampak predvsem zato, ker jih skrbi za naravo in naš planet. Kaj je res in kaj ne, pravzaprav zdaj niti ni najbolj pomembno. Bolj pomembno je to, da je RZ prvi namensko električni Lexus, hkrati pa v avtomobilski svet prinaša kar nekaj novosti. So with the new AZ, we are introducing three innovation from a technology perspective that will really help customers. The first one is that one in front of me. It's called One Motion Grip, and it's a steer-by-wire system, which means that you don't have any mechanical connection anymore between the steering device and the wheels. It's all electronic. Of course, this system is completely safe. There is completely redundant system, so if you have one system failing, there's a second one ready to take over. This system goes with this type of steering wheel. It's called a yoke steering wheel. The big benefit is that you don't have to do anymore the big movements if you need to do a U-turn or big movements. It's only enough to do 150 degrees left or 150 degrees right to do a full U-turn. Extremely convenient system that we think will be very important for customers. It will be introduced in 2025, so we are almost ready to bring it to market. Then the second technology which is coming to the RZ, already from market introduction, is called the radiant heater. It's a system which is very energy efficient. It will work for the driver and the front passenger. They will have basically a feeling of having like a warm blanket around their knees. You have a heater here in front of the driver beneath the steering wheel and another one in front of the passenger. And this is extremely energy efficient. Instead of heating the whole cabin, you just heat this zone, very comfortable and much less energy. And the third one is called the dimmable panoramic roof. So it's above me, you have a very big panoramic roof, very nice to see the sunshine and to see the sky, but sometimes you want a bit of shadow. And this panoramic roof is dimmable, so with just one touch of a button, it comes from transparent to opaque. And now you are protected against the sunshine. Very convenient feature as well. It's also giving you more headspace. You don't need a cover inside the cabin, so you have more headspace in the cabin as well. Another benefit of this system. S prvim povsem električnim avtomobilom so pri Lexusu želeli ponuditi tudi dinamične vozne lastnosti. Te naj bi zagotavljala sistema e-Axle in nadzor navora Direct4. e-Axle je kompakten sklop, ki ga sestavljajo električni motor, menjalnik in krmilna enota za napajanje, nameščen pa je med pogonski kolesi. Ker RZ ponuja 4-kolesni pogon, to pomeni, da ima na vsaki osi ločen, neodvisni sistem e-Axle, pri čemer sistem na prednji osi ponuja moč 150 kW, na zadnji osi pa 80 kW. Za njuno sinhrono delovanje pa skrbi nadzor navora Direct4. Številna tipala nadzirajo različne dejavnike, vključno s hitrostjo vozila, kotom krmiljenja in silami pospeška, nato pa na podlagi teh izračunov takoj uporabijo ustrezen pogonski navor za vsakega od sistemov e-Axle. Japonci zatrjujejo, da se vse zgodi in prilagodi v milisekundah, hitreje kot pri kateremkoli drugem mehanskem sistemu. Baterijski sklop je v celoti nameščen v dnu avtomobila in predstavlja konstrukcijski del okvirja vozila. Nova platforma za električna vozila je seveda enaka Toyotini, vseeno pa pri Lexusu izpostavljajo, da so uporabljeni posebni pristopi, kot so denimo lasersko varjenje prgov in ojačitev spojev za zmanjšanje ali preprečitev deformacije. Hkrati so se trudili zmanjšati težo materialom, ki so višje v vozilu, da bi zagotovili nizko težišče in ublažili nagibanje karoserije.
Dodatno so odprtine v vogalih zadnjih vrat na notranji strani zapolnili s posebno trdo peno, ki še izdatno zmanjša hrup in vibracije. V praksi se nad vožnjo res ne gre pritoževati. RZ sicer ni športnik na ravni Tesle, je pa, vsaj po kratki vožnji sodeč, veliko bolj varčen z baterijo kot sestrska Toyota BZ4X. A za končno oceno bo potrebno še kaj več kot nekaj urna vožnja. Če pa verjamemo Japoncem, potem je baterija s kapaciteto 71,4 kWh zadostna, da omogoči doseg okoli 400 km, če pa bo RZ opremljen z manjšimi 18-palčnimi kolesi, pa bo doseg večji še za 40 km. Kako zelo so pri Lexusu prepričani v baterijo, pa kaže njeno jamstvo. Zagotavljajo, da bo po 10 letih ohranila najmanj 70% zmogljivosti, pričakujejo pa, da bo ohranila celo 90% vse razpoložljive zmogljivosti. RZ je serijsko opremljen z 11 kW polnilnikom. Napajanje s trifaznim tokom bo trajalo dobrih 6 ur, z enofaznim približno 10 ur, na hitri polnilnici pa je napajanje mogoče z močjo 150 kW, kar pomeni, da je za 80% napolnjenost potrebnih približno 30 minut. Sicer pa je tudi RZ pravi Lexus. Z obliko ne izstopa v napačno smer, hkrati v notranjosti z materiali in ponudbo ponuja udobje in ugodje na ravni ostalih Lexusovih modelov.